hey le moto ihlukile osacima umuntu ongawazi umlando mekuthiwa library ila ufuna ufunde khona and ungakhophoza ukuthi uzofunda la and moto awufundanga unamaphi because you will apply the knowledge to the public. Nina bafethu nisaphila nebandla nemgade bafethu lo muntu ukuthi mekusuka izinkulumo le jonge belisuke ligqoka iphenti khona into efaka abafazi mekuthiwa khona eyinkinga mekuphela inyanga kuzivikela into ezithize khona ijonge ehlele njalo bafethu esixukwini nje elifuna ukugqoka iphenti likhatha indaba ngala lesivaya ngala and leyo nixabanisa nezibandla leyo ngikhumbula noba hambe lamazi mina sekunabafethu engiphila ngabidlanzanyana kodwa lento ukuphila nebandla angishula abafethu futhi asidelanga into efanayo nayi indaba la ikhona ileona flag lasemzansi ke leli ngofa u87 ungekho nje njengamanje angikwazi ukukhamisa ulimbeni ngisabe nonke namanje ngisasho ngazi ke lapho bakhulume ngemoto ungakhulumi ngemoto engane yakho hayi angiyangisa mlungu khuluma nalento kulate 1 man.